Dobar dan. Sada ću vam prikazati suzavac ili Viber sprej. Ovo je model sa dvostrukim punjenjem od 110 ml. Suzavac se vrlo često naziva i Viber sprej. Domet suzavca je do 3 metra, a osnovna razlika spreja od 110 ml u odnosu na 55 ml jeste što imate dvostruko više spreja, što vam u ključnim trenucima omogućava da neutrališete više potencijalnih opasnosti. U odnosu na Viber sprej, u odnosu na 55 ml, on je malo većih dimenzija. Kao što možete vidjeti. Evo. Suzavac predstavlja veoma efikasno sredstvo za samoodbranu. Kao i drugi modeli, i ovaj model odlikuje veoma jednostavno korišćenje. Sve što treba da uradite jeste da suzavac treba usmeriti ka licu napadača, znači usmerite ka licu napadača i pritisnete taster. Suzavac izaziva nepodnošljivo peckanje kože i suzanje očiju, kašalj i stezanje u grudima, iritaciju sluznice nosa. Na taj način napadač je potpuno onesposobljen jer ne može da vidi. Suzavac je zakonski dozvoljen za sva lica koji imaju 16 ili više godina, takođe dozvoljeno njegovo posjedovanje, nabavljanje i nošenje. Suzavac treba držati na bezbednom mestu, van domašaja dece, dalje od vatre, na suvom i tamnom mestu i bez izlaganja jakom suncu.